Okay, yarase yachia yama wakwa abaso kokwanso abepiem GH Live Studios. Na yɛde nsɛm kakra ɛnam ɛna no pɛ yɛnkyerɛkyerɛw na yɛhyɛ otwede mpo Nyankopɔn sɛ ɔmmoa na odwumadi a wokɔ akɔdi no ɛnso aba pa wɔ ha ɛne ne mmɔho. That is Tuesday, da yɛfrɛ no sɛ January ne da ɛtɔ so du mmiɛnsa 2026, the year of our Lord ɛna yɛyɛpo kekra mponimpo a yɛde agorɔ ho nsɛm kakra ɛba abɛsom ɛna no pɛ yi na wode ayɛ adwuma pa awia na yɛayɛ nneɛma ahodoɔ de ama anwummerɛ na deɛ kye nso a yɛsa abɛsɔmɔsɔm pa ɛwɔ agodie kwan so wɔ ahemboboa no kwan so a ɛno nso ɛbɛboa yie papa. On this edition no sɛdeɛ nnora asante kɔtɔkɔ wede yɛmmɔ mpanyimfo aba so ɔmo yɛ adeɛ sɛdeɛ da biara ɛka so ɔmo keep classify information no saa ɛna nnora ɔmo yɛɛyɛ wede ɔmo ka ɔmo ano tum mo a moyɛ adwuma wɔ secretariat hɔ no moyɛ adeɛ ama mo anyiyi ama mo namfofoɔ nsɛntwerɛfoɔ anyiyi ama ɛyɛ mutumi hyɛ mo ho so. This is how a big club supposed to behave. And yes, a big club na kyena nko na de bia budwo ba yɛ ɔkɔyɛ sei ɛkyena kɔtɔkɔ ne baas ni betuo tie nifa na obetu no bɛfa left ɛna mfa nkosi. Yes, nti ɛyɛ we deɛ dogo yakubu deɛ ne deɛ mo yɛ adeɛ sɛ ɔfa dogo mo rokra na na no kra my sign no ahyɛ ɔfa dogo din animonyam yie papa no nso nsɛm kakra sɛ yɛde to dwa but ɛba saa anya bɛtɔ dwa no deɛ na ɛsɛ abusua yɛyɛ ɛsɛ yɛdɔm sukɔ na yɛhwɛ sɛ deɛ nneɛma esi ɛkɔ nti yɛba abɛsɛte record ne straight ne yɛbisa question bi. Yes, this edition here yie pa woyɛ kotoko chitani a hwɛ saa program we kosi awie yɛma ne mmro 20 minutes anaasɛ 15-20 minutes ba hwɛ kosi awie hwɛ saa program we kosi awie deɛ yɛka nam sɛ yɛba bɛyɛ kind of eye opener kakra ama yɛn nyinaa yɛn ho yɛba bibisa yɛn ho question sɛ sɛi ɛna nneɛma esiteɛ. Yes, sɛi ɛna nneɛma esiteɛ na questions bi ɛwɔ dogo yakubu ho a edi ne nya bɛtɔ odwa wie yɛ ne deɛ ɛsɛ digest ne ebisa mu nkɔmɔ baako mmienu mmiɛnsa nti ne nyinaa nso yɛba bɛyɛ ho adwuma ma on this edition of great episode. Apart from that nso yɛbɛ try ɛnyɛ deɛ wɔn ne bie okopie mu ɛwɔ Sweden. In fact, Sweden no okoye soccer clinic. Kotoko new striker no. Ma yi de ma minum no. Aha. Okoye soccer clinic. Soccer clinic ɛwɔ Sweden. Me de mu nkyeremu ɛbɛma mu. Ama bro okoye kra no koko hia Victor Lindelof. Former Kotoko player. No. Yes, former Manchester United player. Okoko hia no. Hwɛ yie ɛma me. The story about new Kotoko player. Me person me kind of striker because me nimde nti America say new Kotoko player. Yes, Yakubu Dogo. The new questions bi esi ebisa fa no ho ebetuja on this episode a abusua esi nyina yehwe na yetutu ho for sene ebe na expectation be kosra na ekọ ebe medium na ye ese ba form so a na aba. No chere other stories nso ebetu anim. Joseph Ablo enya new club no ewa ha no ma de be ma sanso na this tournament and as a competition I said baso you say Kotoko ne has a couple of days ago me di hu komo chere no me kuta ho just kakra me de no so ebe ma on this edition Kotoko player ya wakonya team war Spain no amanfo agina so tom penta kakra and also your information kakra de be tuja na bibia tumi akoso ewa ha nti ye ko yɛnhyɛ nsɛm na sɛ ha yɛnsɛ brɛ na yɛdi ɛbrɛ adeɛ asante kɔtɔkɔ ɛnra awia nwummerɛ mu kakra ɛna ɔmbɛyɛ announcement sɛ ɔmanya new striker tie ne yie ma me new striker a ɔno ɛna ɛbɛboa na afei watumi agyina anim hɔ nom atoto ntena ama krɔbea ma pɔma mɛtɛm asante kɔtɔkɔ afa ne ntɛm apa ɛde ɛfra ɛno ɛyɛ kakra ɛtwa guyɛ ɛwɔ mu a ɛyɛ sɛ yɛde ne nyinaa no ɛma kakrakra na ɛkɔfa ba saa no na ɛsɛ yɛtimi ɛtoa so na yɛdɔm sukɔ na yɛhu sɛ de nsuaso no esi kɔ na yɛbisa nkɔmɔ kakra fa no ho na yɛhu sɛ de ɛbɛkɔ Kotoko state categorically clear sɛ 21-year-old striker Dogo Yakubu no assigned 3.5 years contract following a successful completion of the medical. Now utie ni interview crowd ne Kotoko yɛ na it tells you say wa run kakra na we dey another gracious mo anom di team na chinam se na ya woni a chase sisi ente no
ama wantimi anya information ama yɛtie for but Kotoko company for ya dey so mkipu ade we e dey share omo hu yie pa. Okay, going forward yenko yanim Kotoko etwe say young forwardy you're a young striker almost signing any free Mid City Football Academy honum and almost signing any free na omo twemu omo de na ba Kotoko se na ebe obetimi anya more experience, valuable experience ahodo between be ba experience ahodo no obetumi anya na level no said the equanimo no watimi atoa so develop kama head coach kran so kan edase say ampa this signing is part of our plan for the future. Dogo is young, hungry, and has the qualities we look for in a modern striker. Coach is a modern striker. Okay, we believe in giving young players the right platform to develop, and this is the right environment for him to grow, gain confidence, and become an important player for club over time. Okay, and no, Ghana Real Madrid, and they also essay on the say right platform or the youngsters are able na bibia timi akoso. It's good, and I'm say Oko Madrid and kwala kakra so mu nyina no esua borobo na bibia atoja na eba sa no ene ese nya betomu awie dia ese yebo moden na ye hwe bebia omo sign any free ye Mid City Academy no me pa chow a second division club. Mid City Academy second division club ewo Kumase. Yes, honomo ena akwadai na report no according to Kotoko omo ti na osi akan. Okay, let's go forward. Dear etia ba konso ne se yewram ama akwadai bibia hwe se onye obi a oye out and out striker. Na mianim se u follow the football ene ade na bibia nche se bia board Louis Ajimakra free echiri ba be strike enti Kotoko mesremo ye ya ade a mom yenya sane ebeyo na nkrofo expectation nkoyi gidigidi na chiranko ekoko ye bibia ho amanfo ama me kansem sisi anasisi medie momo de ho ena ehia me. Okay, enti Kotoko stadium ya hu se oye striker oye very young oba ebeboa na club nso akwada ikosi akan ema awo mu ewo Sweden no enye se ofri Ghana na okoye ekosi akan wo Sweden ho ede ma team no nemom de ekokoye ene se okokoye soccer clinic ye kan soccer clinic as a competition where that was screen you hwema me. Yes, omoye no afibia afide na beba so February to March eno bi ena okokoye story na na eguso de ma no obehu so no kwa na picture ebebem we be enokoye na afibi when invited one popular footballer back our Sweden ho our two kwan wa abrochi amanaba enti ye ho na okoye okoshia Victor Lindelof last year honom enokoye a okoshia Victor Lindelof last year edition no moye no Victor Lindelof ena na ye invite ye can say guest of Anna on ne be guest of Anna de man sa competition na e course no na ye apply apply online na watua sika eno ansa niema ni nyina wo de hyehyem kama omo amuru nipa a wadi mfi aduonu miensa young players ena omo fa wo mo no bi ena yenua Dogo Yakubu ekoye ya enei otumi esi akan ewo saa 1 month ena omo de saa trust no week bia eni de omo ye week bi odno players we nyina da so hu se Dogo na ba players ni nyina obi akobi o register online ene wa na me ka say kra no. Yes, nyamidi adoma afidie beba so no enie. Yes, and that screen is so no February 16th to March 2nd 2026 Sweden afidie enie last year there and I'm showcase bi edema na no bi and yenua Dogo ekoye a nyame eboa no ma bibia wi nkunimdi so owie ye no and a club a friend say Athletic Football Club Eskilstuna ebefa no Athletic Football Club Eskilstuna ebefa no ye bi say ho questions so na eniema bi o yesa Kotoko company fo mi yehu ama me yehu se ne ebeye na enkonko ya ansa eno no. Okay, yenko yanimai enti ofri honom no ena ene satimi eba befa no that is Eskilstuna na meka ho asem no na Eskilstuna no womo ewie competition a oni Diego that is scratch no esa etwa mfonyini no enie new club or joining and it was virtually 5 months ago and or joining our club a friend say AFC Eskilstuna
5 months ago. And or join us our club no. Nti mummy hwe ni ye na ye didacte emfrim. Estistuna for the say no more announcement no. Or see we are proud to announce that Yakubu Dogo has joined AFC Eskilstuna. Where ASK Eskilstuna for no. One announcement 5 months ago, 30th August 2025. And on announcement 5 Yakubu Dogo. TNA. Or see originally a winger. Or see na Dogo Yobia obon tentenwa. Ye wo no obo mu de or tentenwa bo. Dogo was converted to a left back. A left back during our showcase by the Idol coaching staff. And originally a winger no Idol showcasing staff no boy competition na me show chair no so fi biomo ya fi the eba so February to March no guest of honor landing of one ni try picture no enum no call ya Idol coaching staff no e say that be winger na we na de yen so yempene brane baba fullback left back enti Kotoko new striker wanya ni left back 5 months ago. 5 months ago, Obaba left back. Yantuaso. Or say a move that brought out the very best in his game. Almost a left back no a man ba the best rhythm of the game. His strength, pace, and power down the flank impressed everyone watching, and his performance earned him this opportunity with AFC Eskilstuna. Also an exciting player with potential. We can't wait to see how he develops in his new role at a professional level. Well done, Dogo. This is the beginning. Will you be our next success story? Yes. Incident say AFC Eskilstuna no omo say omo players no more tongue a free Eastern Europe or edeko no more tongue edeko oko osisi akra Ghana ni akwada bi a midfielder omugini di pe friend Lawson Saba ewo ho ono hye 18 jersey ena Yakubu Dogo nso na owo ho sisi ade oni ho biem but omo nso ntre reason ti a Yakubu Dogo eni ho biem but Ghana ni ba ko pe a oyo ho Lawson Saba. Okay, enti story no chema me hu se na oyo winger. And from wings, so no, omo track in the bench is honorable left back. And now 5 months ago, that is a day, a friend said August 30th, 2025. And no. Okay, yan pen the videos no kakrai. Na yan share na you who said any more day born so AC AT&T bosumi num a etwam crash or new striker Kotoko ya me offer kwasi apia ene na twam fonyi kama no. Yes, na ono enene oba begina mu a obebo edwuma ama ne ma atumi akoso. I hope say coach said the coach edi ne ho adanse no wahwe ne kama na wohwe ne interview no kra utumi so ba around be na otwenie ama wo se woni akọ stadium akọ game ni bi ya on December 27th 2004 na say onfi aduonu ba ko very young o si yendi important wo na ofri oko transfermarket.us currently a shows in the position a left back. Currently transfermarket.us a show say the position a left back. And on the last club our boy AFC Eskilstuna and so catch and say na oye ubia obo wins omba no obo wins but let article no mo train be say omra normal mebo left back. Na left back ne de okọ ho ne de on sign achi da ball a crash ne bono enya asem kuma ene busumi numachi Asante Kotoko pe striker aka of Adonzo mo ho o manyomu nua kuma ba ko a enra achi a no ball left back enene ono nso abeka ho a say striking or say striking can't left back no enya grow nti me ma sequential report na wanya bi nso ahwe kama sana esi etie sisia no o mfia duonu ba ko. The last club AFC Eskilstuna inti Kotoko so mo signing if Mid City ebi a Mid City for the name Eskilstuna for no loan fair enough Mid City no so second division Kumase okay yan hwa de
the current agent nkofo a register no edini two kwan ekọ yanka kroni say Sweden ema last year okokoye soccer clinic ni bie no you better try as much as possible now you the own details ama okay you're from Globus Football Agency GFA and Ghana Football Association where Globus Football Agency na affect December ne da etoson wotwe 2023 and a FIFA G or mutum so mo agent adwuma eyeye in fact uhwemu a omo website to bibia wa ha kama omo manage 44 players emu 9 and our first tier the aka ni na ye players afi no mo gaining eba na players o manage omo Dawson South Africa for 1 2 3 4 ewum yes sana isiti Ghana for nso Ghana ni dogo na ewumu a bibia no ekoso kama Ghana ni Steven Bio one of the agents omoya 3 Franco Petunaj and Gary Kasisa ye bobo we nyina mo ahu se ewum se ye ni nka me kan jo se oba Kotoko de but after se Kotoko official omu name no we have every right see be rem na fi enso ya je na historic akra nti run former club AFC ho ena ene baby ombobo to Navala Eskilstuna Sweden any information who say oh why left back na left back no crowd no crowd no jersey number 71 and I know share yes jersey number 71 and I know share e okroma no ma oye defender DF e she ne din so left back Yakubu Dogo and also nchemu a 5 months ago 30th October 2025 and sign contract edema tima your friend say AFC Eskilstuna and also nchemu a ya de amawo okay yanko yanim na yenhwe ne money bonne kakra ma hu se ne highlight ni bi twagu de no hye penko an nyame anime no de ese ayi kakra o na Jesus through game but yenhwe we of course through de ni bi no ne game no kakra yenhwe bi video no enye clear na de acha me nam se brei e de keka bom we how bo free kick na bo trainer emia wani hwe ma me we obo free kick e na obo share ye yes we proud to acquire moya trust games ni bi any other na AFC for no enya amfa no nyame anim no krani okọ record so a AFC ho na Eskilstuna ho no wabo one match and ama wo mo na one match about 23 minutes as a left back and a boy edema boboku AFC Eskilstuna no eno eni nchemu kakra eda ho no ma yedema yenetiefo a eyeye Kotoko I hope say mpanyimfo ahwe no ehun so ya ade obi a mekumdwafo ndi edwa ewa ha na emom wo de hwe video ni bi ono ena nka ekoso a kwakoko no waje ball no asa pass no yes ona je ya kanku da form no oboy no ya analyze video ni ehwe bia ewom say clarity no form kakra but you can clearly see say nimfie no de wo form very good age and onye obi a akobo top professional game e was Sweden ho said the bia amanfo besi atwemu no na emom okoye ne soccer clinic owie na AFC team no efa no 5 months ago almost signing no na obo kama as a left back about 23 minutes in one game mu and 71 just DF defender eshini diano and was about back to efie 5 months ago mu eni and ofri was about 20 the highlights ni bi ne you can clearly see so analyze the video na or you be a enya top tier and okoboy and youngsters and oni omo ekodi djuma kakra nti eno no ye bisa se Kotoko pressure obetimi akitem na baba yara inshallah oni shase a obetimi agina ne na so a ni nyina so ya asempa ebi o testing said of akwasi apia do no ade no waji media e so a very good scouter was scout ye pa ahanti ono na agi boss si a no watani a work on yes o de nabinku na bon kama yes na so he no utility player na oboma akwa na keeper no so antimi anto no no o so on na Kotoko new striker na no defender na no adanso na pass ball no ama obi o no nti yenhwe okay see ya na tie o de hwe manage menim say video footage ni ya clear about manage ni mia wani na ehwe bi mame
nti sana esitie abobi she kama kanko na dane na green no ahakra so we bebre training we the video footage ya available la bebre training game and I say training eno moye eno no video ye ena ode kakra to dwa yenso ya creature kabuma edema in a tie fonti semi we impress onye impress de da ho en makofa ede aba and also kakra edema in a tie for the last club of boy you know the nim and it's almost say or a defender Kotoko so a striker and a bibia to the Kotoko so no I training ben na oche or who's a top notch striker na me anim the crane talent akola de ban esombo ba yen so ye dreadum kakra no Yakubu dogo I ready so be boa na ofa dogo moro mu din pa o benya no Kotoko no akoda yen so ebenya bi na waboa ama asante afa no ntima pa be the efranti that's it enough e dogo Yakubu ho eno no nti ofa kwesi apia de makofa bani o yen so ye mama kwa abai na ye da mo ase se makofa akolai top talent say e de abre ye bompa ye se bibia no ebetimi akoso na se de ohwe ne profile ohwe ne position obodo so eni se lodamo amokra ne bi pra obetimi afra ni mu ho aba bi gina kire no aboa ama bibia timi akoso nti ofa kwesi apia ene nana moya ade e mo aba so se de wo ofa kwesi apia otimi on net talent no bi gidi sakwara no wahwe ni yi pa ama ya so ni mu kra obe naturalize no e de na ma Sudan nti eno so nchemu kakra say yedi to jama inatifu okay yankwa Joseph Ablonso me no ka say o abosi okan ahonom e na obesi okwa akra that is a hon and family house no kama obum kama na report no che say wonya team bia so join report no che say Hearts ekọ ne ho na omo registration say omo panyufo ma rewrem ene crash no de ne ka na kasan ko bagu ne emem no my payment plan na bibia tumi akoso penedia ablo by Wednesday that is a chinachi and sorry a china day nimi a china na deadline or Wednesday bibia to tom the obesign e the amahas provided say has for ne akwana ko payment plan a umbetimi register no eno eni nchemu a ewum sente saa dia and there is a big deal bia e da Rwanda and about konso eda bia ye friend say Ethiopia enum edida da hon man nyina no obekọ akoyi mu bi na osi akan eno ye kakra ye ditudwa ama in a team for former Kotoko player kracha ye friend say soldier Joseph Ablodie eno no na yemfa we ento animu Kotoko tournament na no couple of days ago me be your story edema no of Alex Osam prechum so akasa kakra de afa ho bibiri nya ade na kakra enim ni say nyame boa next week 2 teams no that is Kotoko has a sign official contract na sisi ado mo ye willing accept say wo mo ebitimi asi akan e was a game ni mu a bibia ekoso a o yi various countries that said they win no omo obia 2 teams top teams no airbo oba America Inter Miami and Los Angeles Galaxy and omuni omo engage a ombebo sa na isitia nti etodwa said they call la Côte d'Ivoire asek mi musa no ene ebia San Pedro nso airbo no na Ghana nso krobia mapoma metema Sante Kotoko ene Hearts folk nso airbo ahaba your official station a yade mu details na remanam say woman I organizing nyame adama Reggie Rockstone asefo nti obo na nanom de ho bibie wo mbia no efie nipa yede ni nyina ebebra mu nti de omni say next week Kotoko any has omo betena ase na contract sign no bibia atumi akoso a GFA assanction no so entry mu kakra yede tu dwa Shadrack Ado Kotoko player be 4 days ni yede be tu dwa so akosan e ama Atletico Madrid yesremo mu a na mo frefre yen bisa na mo kansem say ena Kotoko management omo tena o ma Shadrack Ado ekoye ena mfahin kosi no munya botre kakra Kotoko fans ya mo munya botre kakra o na ade na kwala nye se Kotoko ofiri we nya mo na kwala nso obabo na si bo so a na ye ka ho asem na ye twe na sei nti bi ye nya ni nyina saa etomre bi a ebi be bi ho mo ye sometime ye ntene ma se kakra akwala nye se ofiri Kotoko na ne wakosan se de enkransentrofo no sa agenda guys na ya no mo twetwe no enye so free Kotoko na Kotoko mpanimfo de ye mpa de pa no yes sir Shadrack Ado no oko Spain
ekonya good agent Thomas Partey agent a odini ko Spain no ono a na sade player Thomas Partey call Arsenal eno sade na Spain abebo Villarreal ebrempa Partey enya asami ono a na so Shadrack Adumu obi player panyini kese ba kon Ghana ena de ne kokoma that is Partey agent no ena Partey agent de ne kobo Vadras Akokon Triva Akokon team honom no akọ excel ena Atletico Madrid under 19 akọfa no nti yesremu a owo akọkọ no Ghana training bia Gary Smith mo ne Owura Kwampofo ne ho amo Maklotia Jemu ne wo ma tete nkra na Kotoko asem ba no mo ye diabolic mini Obama mo ne ade na mo ka ho asem no oho mo Kotoko asem ba eye amunya mo tre brafo nso amu okumase nso agenda ne chase a mo nso mo nya isusom ni ade Shadrack Aduya na mo de ni betwa management mboi Oko Spain kobo trivia Vadres Akokon best afini fani obianka ho hwe obianka da na ati sa Atletico Madrid akofa ne dia odi ni betwa Kotoko management mpoa ayakwada na amode mbo ene wabo a wode anya team Atletico Madrid ekobo nti ehwere mo amofra na mo bu ye fu management no munya abotre enti sa akra JJ Sport Investment wo mu ene de no call team wo mu na manage Thomas Partey wo mu na manage Alex Masogo wo mu also na manage Emmanuel Ofori-Sechi Brenchinedu Karamoko Bamba Shadrack Ado ono na ewo mu no Larry Ayuba Prince Adesa Vincent Vida Alex Perez Suleiman El Haddadi players no Dawson e ka se mo boy Dawson yes players no Dawson nti yeshira mo Kotoko manager nyeso munya ade pe ompe na sometimes no you can't untiminya ni nyina right e na kwada na modemo e no ko Spain ho no akokon ho ko boyere no ho a me ni Atletico Madrid for no akofa no yeshira mo nti mama yenko yanim e wo mu transfer window no nyame bo a Thursday the numero so e na be bawie but 50-50 but they tell say bia e look more likely say nkom de bia na outri beto so bare mpanyifo so de bia esa na ya kayo nti omo dwen ho say by Wednesday metis extension na benya abaso but so mu di nkomo e ba beto ani but it doesn't look clear say extension no ebeba so ebi no mpanyifo ni mu ache ebi se mo me extend nya hwe ene bi nso say yes na ye jiji teams ne so so na last time na ye moma ye nya sa but ni nyina na be sipo nyame bo ada upiada research na okay yes sorry so dia yam fa we into anime Ronald Frimpong said the only no me to him say wa joining as good 04 for na e wo boase a boase for esa mo mpe no yes wa joining wo mo na okwa akobo no 6 months pe o contract bi wa mo no ne owia na odi asoso na ompeso obekwa akosan na big club bi na chanko big club no aba be so ni muntina ene 04 as good no asan ma wo mo na Ampem da Costa former Kotoko player ono so akosan e de ama omu crab 2 matches e de ama newly ash gold na o mate na oboas no sanso e no mo consider say Richard Osai Agima agio commander so won be fa no na bibia atumi akoso Ronald Frimpong wako ash gold wo pen titimremu ash gold no oni Emmanuel Osai Carlos e na Efi Deportivo e koye na so Carlos de na fa e no de o manfa no e no call out ni say ene e dane ntebe no wo man kasa meheka abefa na woman e kan gra kama e de abom nti sana esitie abusia ye de ubesi ha na ya ka cho se yesa bana ye de just more bro but we there be eye opener kakra Kotoko new striker 5 months ago ya na or a defender left back kama and amanfo chemu so make city also or utility timbo be bia nti ene we there yeshrem so obon 9 pa there esa ohwema video ni ahwehwe ni nyina on share dan nyina team bia 9 that there but afi na Kotoko nyame adumwa ba mo se oye striker dia ye de mpaepe tachi na ayeye sabepe nti sana esi etie yo abusia ebe da se se de ofaja graja we kana abusia etsei ye da se ye do isi so ho ye de ye be saba na de wo mbia no ye de abatudwa ama enetie from de kizito yesi ha na ya chere ba the other stories making headlines. Thank you so much for watching.